ka, enggana ay masulbarda. Isunggada kayo ayanan akimi, dengenunan bagbagami, tan siya din na bangunan mi, ay indilindi na puwan mi. Cordillera, oh Cordillera, adinagulo tan disiplinado, o apoy daya, adam kuman baybayan na, tansay may patawid mi, din kinatal na. Baybayan na, tansay may patawid mi, din kinatal na. Dongdong ay sidong ilay, insinali dumaay. Pay manang dangay, sali dumay di istambay. Dom ko launay, taadi kayo pay, mawayway alila ay. Man kasot kan mga lom, ulay naid namnamaom. Naid pay man puotom, sining kapay kaw-kawon alila ay. Ulay inkaligo-liguson, san miglay ton ininumo. Manyaman
masata ay nawatan mga sawa alala ay gibos katan di kanta ot napiya din ng usta yadi panunuton ta ay mangkapsotan mangkakwa alala ay adita ko pa'y mapaay no tutua ta ko mampay bunglon tadi sali dumay yadang dangay di lalakay alala ay dangdangay si dongilay sali dumay di dangdangay sali dumay o dongdongay si dongilay alala ay awado sandadan ugugod di man manakman kay kengaan di ka aduan at sak mailadawan kinapintas na tatam at aduan dat mas daw sikaut kapintasan sinamsamo ka po kabunyan dipili kahit nugan inumuyak pa'y paswoy taiyak pa'y mandangol kulilipan naawong inumuyak wangwang bani taiyak istungan jaksiya manom omsan iyak pa'y nakailan silot nun nabalitukan kinapintas no dumangdangrang dawatok apo kabunyan taiyak pa'y istungan tamailak si bolinayan kiwidom pa'y tonimak taadiyak matalak bolinayan ko kay nga istay adinampada panyempon istoryata umuna anasapa ulay iyak na udi ayat ko unasudi ulinayan kod mampauli iyak masupapakan intod no kang ginaan ni mismo kapintasan numuyak sindipilik taiyak yan maulik taawat kaniyak ilaglag
kananda manggokop ta si labong maninap ta si agudong pukor urat kandaudom yasilian asita utowon wayu 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 umali kayu tamangan tako si binunggo sanuksok ta si Tiana si agudong unay ga manisiw-isiw ta si sayang sang na sinsili unlaok na mayat tuun utowon tako nakarkanu awad tad baryo tasin pipidongon may napanta kan adudu bitaminana wayu 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 umali kayu tamangan tako si binunggo wayu wayu umali kayu tamangan tako si binunggo
sa dako market pumintas, tapnuin kami met mapadas, tiag biyahe na ginawaken na kelaks. Taisan ko mamet nga grigrigat, ngem ada met keti sa kabase, panagduras gapu ag sangpet a project. Bantayan tapno saan nga makupi, taday to'y ket pagsayatan. No adda ti maubra nga libre, adda met timpuyog ti umili. Uray no awan ti tangdan mi, agtitinulong kami metlata. Isu nga uray addat pumanaw, adan to tiin na pagsublian. Tamayat nga talaga dito'y ayan mi. Uray no kunada nga adayo, kanayon nga ibaga ni nanang ko. Anak ko dim ko maliplipatan, uray no sa dinon pagkadanunam, lagi pemtoy lugar nagapwam. Wen kastoy itibiyag mi ti awaway, han nga usog asul kutsara tinido. No agluto en kami payak kayo, taadu ti sangsanga nga nagango. O kinayo mayat nga pangluto, uray nasuk bubugawen at lamok. O kiname no mangan kami, kawan ti kutsarahan kami nga naarti. Nagdanas ti agyag ti awawe,
sakit mo it sobra no maipanggipis nan obla. Talaw kat ka igorotan enda kap apalan napintas ay talaga uray sino'y makaila. Besinan ubla mait pangwaniak ensik masapa ka sinaum malabian ka ay suma balasang kay igorota laylay dek unay sik ganas nan sabatan tanem-nem ko'y kanayon ay siga. Pinadas ko ay lipatan nan layad ko kensik tay magay sir-sirbi na tay mabay na kensik